Kevin Taylor crowd fane to nchen bi mami o ya sie bi kura mami Kevin Taylor me panacho ne empanacho wachina just leave me this girl yeah please don't touch me me ka say don't touch me I said to say yame nsu ayi 3 years ayi de de ayi ase de afa otire ho so TV GH as your own subscribe channel what na like na comment na share ma foforo nya bi onhwe so na bia me kan no me say dey like comment share na subscribe channel no se sia para ze mo de she konkron kwaku Alaska ni ya Alaska ba ko pe aduma yi mo ene ye ba ya ye de yemia ba afia licky soup licky soup licky soup licky soup ya de ne ho asem brawo obi be ka se licky soup oye hwan oba trende pa oye broni o techiman afia licky soup na a grant interview bi a sabi mu interview ne we hoye Wiyama ama chese uye obina sa uwo mwa ana uwa kuntu muna paso obu obi kurampa na wa hwe ya wo mmo ni pata binim ye koso ababa wana bra bomu de nintimi nkase bia se de baba wana wa adwene mo yade nintimi nkase se de baba wana sebe wa bodam ana sebe otochi nintimi nkasa kominim ni bebre sa but me hwe infoni video am share your interview or grant ya me share me hwe ni niam bia wo ye licky soup or calculating po licky soup and of licky soup no so they say yeah on the corner na ma program so na ma invite man board manager for ya o ma ogu no manager ni ma ze manager eti no o ye ne ma bibili on ewo Unia TV sa baba wan afia licky soup ona me kana se so na me na tete emra ko ho no so pescado fo mwa no na onye licky soup ni na nya kese ma no se na be ya wuti na video kwa se wanya bibia na aka akoko nam bronya do wanya wi aka akoko nam he ada fo so aboa no fine obinni se mwa wanya so nya fo aboa no nkai kura ayeye bra ba ko wo abrochi US Kevin Taylor san meken Kevin Taylor silence loud silence TV no Kevin Taylor ya o ye mbi before koto no na masa na meken wo hwe licky soup ade na licky soup commentate ka say o pese ne bra pa news ne papa say hwan ne dofo Kevin Taylor M1 Emma Kevin Taylor who video ne ji o so ne yire no obeboa no Emma say nze Kevin Taylor ni de course de but me te say convince so obeboa no Emma bia no oboa Kevin Taylor boa no kama pa yehu ne ekoba he yehu ne ekosi afi yo hono mwa ge ya be interview bia say interview no ye sister ma me papa uti interview na wasibe fem na me ni blue ni pon wo interview ne say ye woni ebu a wo di views di bet me ni ni pan ni mase e bia data uni situation ni pan wo mo de cancer answer no but e go be kama you go for woni wo say ase me na me kan yi me kan ne say de nzem ko cancer woni no ho but e ben bi koso e ha no but mo travel to online for publish no isi obia se nipa mwa papaya asa papaya asa kama bidi ba kan ye to kama ye kama woni ye ma ye wo yi bi na otu papaya asa ensu nyame ye wa hwan papaya asa ensu nyame ye da bibi ensan bibiri na sabiu ababa wai afia licky soup etimi ebie ne se aduasa no 32 so 42 e ka se sa Kevin Taylor no die sa Kevin Taylor no tie
ama again ka say video so akọ me mpacho cha me apologize say den me mpacho china da we make so what time video so kasase me adi Kevin Taylor tem say usu so gba mo afudu foro so bi wo obi ni wo be sa interview be upe mo wo bo ta because sabi say one bodam mpa mo adwene na ho ni pera wo yente mo ska say interview na wo grant ye mo ska say ni wo twa wo ka ubedi awia kosi mere de do say and the video ni ma yera wo so wo ba so a yusu ni yansam yusu ni yi ko tete ba bi TikTok ekontokwa omo de no mo content mo di create no omo creative fight ya fa we azige pi ya fa we azige say ya yi say omo de ya no ndi sa wo be ba na wo be sua di mo be fa be boa na wo di be je bi papa firi nkofo no na so bi be boa wo se bi mpo na esi no wate bi mpo a kama ne nka wutrim emi o sie bia seta tutu ni fe ni na tam eni Kevin Taylor tam da na anye bia se sa ban no wo bi obusu nka ope but if you like so wanya de if you like so TV for the so wanya de kra ni Alaska wanya de ba kokra enye so mani jada wanya so hono ma wanya de na o grant is anything like cancer answer menye ye wasem wa yenka emfa mpenim kra se bia anofumbo na buy mpa e kwa so mo di post sa video no na what men nya da just is patch was men patch china ni tree pay me bi so sa akoko pay me o mani mo na mo mani pa mo ni pa wasazo mo pam si mo bi si na mo mani pa mo ni pa obi pese obi bi pa be de obi aye nti o hezo was men na bo nye mo ka ho bi na ngofo aboafo aka kire tree ni se be fin tintantu ju so dia temzi sa na ya de why you pay me ni purpose I pay me say pay me so when it do so do you so do you tete dia fun wa ade da wo se ne wa ko ka geti ama ya tete ya chene de sport racing wala de ya ayo hu pa tebusia mo mayen ko ti leki soup ensem na o kan na se be asefem amen fo na kwa nka yenkuti message ya tro no mudi sebe de ma beta social media kura asend ya ma Kevin Taylor say me minim kuko mu horo ti Kevin Taylor kura de fa ne to nchen bi mami o ya sie bi kura mami me say me ma say yo ntini ameka nti se na wo hu se menye no fa ne sa efia wonye sure sa adwen na to che de entochi ye me kasa eba ne say na o kasa Kevin Taylor ya sie bi kura ma o na me ka che ne say onyina nche na minim nkom adentia o ma di me ho tro asem me poto a kire Kevin Taylor ne se me minim kuko nko abesu na ma Kevin Taylor ya asie ma wo no problem wan kasa ye pa na cho me san pa ma Kevin Taylor pa na cho wan kasa ye ti ba dan sa Kevin Taylor me pa na cho ne em pa na cho china just leave me this girl yeah please don't touch me me kasa don't touch me I said to say yame okay let's go am de buy no so manager le di enti me nim ho hwe okay so ska ba tazi o mo send ye nyina manager ne boa gu ni dam nim ho hwe Kevin Taylor Emma o say Kevin Taylor me nim ni ba bia Kevin Taylor o ma o say tazi kaku ya je ko ni tumuti ye liki soup aleke mami o aleke liki soup was it you everybody advantage everybody advantage everybody kiss oh from akopama if you 3 years say you dey acid ya for today hi do the acid ya for today ay ya likizo yi uno manager manya no you're very careful. Pamcho manager or manage licky soup. You won't send you and can pia bonting. Why, Miss Shaw? Minimum be pabana away, dear. We are sitting bet. Kakama can say, wow, manage licky soup beyond this time.
nsɛm bi ho no ma ne pia bonten nsɛmpa na ɔde gye adeɛ wa bonten ɛna Ghana ha aba no wobɛka nsɛm saa leta wo hia mu bia kɔ mfie ada sɛ te bɛsrɛ abusua no tete liquid soap omo bɛn wo no mo twitwa content ya ka nsɛm hunu no hwene yi wa hwe yi beto me de obedi kura ko bɛ de ama hwene yi pa liquid soap efɛ liquid soap hwene yi wate ai mimi ya ba ketewa na no te hwene yi pa na daachi wonya mobo wonya bibidi aboa wo ba ya wa wo mo no na wo be hawo ababo no wate ifeni yi pa na na mja so di liquid soap achi so hwe mun interviews am wo ye no so nya interviews why I will need content na wonya interviews na organize grant na be create program mo no wate ai abusuya wonya subscribe so TV subscribe see na like na share na comment mo hofro so nya bi de enhwe yedin be siase da senne e beto aso pia. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.